Kim Baya Waye Antoy B Reska wariir gabdhaha jooga anaga leeno daaya MJ Production ka qaada action adigale deebi qalbiga adigale deebi ishqiga adiga deebi farxada adiga macanki nafta adigale deebi qalbiga adigale deebi ishqiga adiga deebi farxada adiga macanki nafta adigale deebi noloshada adigale deebi laabtida adiga deebi hamiga adiga deebi aragayga adiga deebi noloshada adigale deebi laabtida adiga deebi hamiga adiga deebi aragayga baby kale adan kugu hasta baby kale ana ku hasa baby kale adan kugu hasta baby kale ana ku hasa baby kale adan kugu hasta baby kale ana ku hasa baby kale adan kugu hasta baby kale ana ku hasa kama badalo inan kula joogo kama badalo inan kula qoslo kama badalo inan kula hadlo kama badalo inan kula farxo kama badalo inan kula joogo kama badalo inan kula qoslo kama badalo inan kula hadlo kama badalo inan kula farxo wariyooda baby habinkoodhan waana qarwa baby habasaqadaxa waan wareera markaan ku waayo waa murgooda baby ani waqti badan wariyooda baby habinkoodhan waana qarwa baby habasaqadaxa waan wareer markaan ku waayo waa murgooda baby ani waqti badan baby kale adan kugu hasta baby kale ana ku hasa baby kale adan kugu hasta baby kale ana ku hasa baby kale adan kugu hasta baby kale ana ku hasa baby kale adan kugu hasta baby kale ana ku hasa baby Kim Baya no qabil qarannimo Antoy B yeah عزنا ونقانا إذن كايدين تالا فرحة وفرحة ديدا ملكينا وفرحة دودا ملوك دادا وملوك ديدا ملكينا وملوك دودا فرحة وفرحة ديدا ملكينا وفرحة دودا ملوك دادا وملوك ديدا ملكينا وملوك دودا نلو المدير تلعان تادا بيبي أنا هايو عمان تادا منك درق معان تادا مروكوي مغران تادا نلو المدير تلعان تادا بيبي أنا هايو عمان تادا منك درق معان تادا مروكوي مغران تادا